inshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu tubaye ikaze kuri updates.official urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radio ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya bageraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Niki kirimo kuvugwa hirya no hino Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze duhere ku ngingo z'ingenzi. Bamwe mu bagenzi bakora ingendo hagati y'umujyi wa Uvira n'uwa Bujumbura bahangayikishijwe n'amasaha menshi bamara mu muhanda bitewe n'ubwinshi bw'imodokari z'abarundi zijya gushakisha igitoro muri Kongo. Vuye Bujumbura 11 z'igitondo ninjiye muri Kongo saa 5:45 ubundanyoye ibitoro ngo masohoke mbwa urabona ko nkiri muri ambutiyaje no biratwara amasaha 7:30 gadusubire mu mirimo yacu. Uyu numwe mu bashoferi bakorera mu muhanda uva Uvira werekeza Bukavu unyuze Kavimvira. Mu Rwanda Sibomana Sylvain yahakaniye urukiko rukuru gukorana n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire. Perezida wa Argentine yavuze ko ateganya gukura igihugu cye muri OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Naho bamwe mu bayobozi b'ibihugu by'Abarabu baramagana umugambi wa Perezida wa Amerika Donald Trump wo kwigarurira intara ya Gaza yo muri Palestina. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gatoya muyo muri hafi. Ibihugu by'Abarabu na Palestina irimo byateye utwatsi umugambi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje wo kwigarurira intara ya Gaza yo muri Palestina. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru. Perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas yatangaje ko yiyamirije yivuye inyuma umugambi wa Perezida wa Amerika Donald Trump uko Amerika itegekanya kwigarurira intara ya Gaza ikimura burundu abanyapalestina 2,100,000 baba muri iyo ntara ahandi. Mahmoud Abbas yavuze ko abanyapalestina batazoreka ngo uburenganzira bwabo buhonyangwe. Yagabishije ko Gaza ari gice ca leta ya Palestina kandi ko kuhabakura ku nguvu ryoba ari honyangwa rikomeye ry'amategeko mpuzamakungu. Umugwi Hamas watangaje ko umugambi wa Perezida wa Amerika wo kwigarurira Gaza woshira mu kaga gakomeye akarere kose. Ibihugu by'Abarabu navyo nyene vyateye ivyasi iciyumviro ca Perezida Donald Trump. Arabia Saudite yasubiye kwemeza ko itazosubira kugirana imigenderanire myiza na Israel kiretse hashizweho igihugu c'abanyapalestina. Igihugu ca Misiri ciyamirije iciyumviro ca Perezida Trump mu kwezi kurangiye cuko co na Yordania byo kwakira abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza cyamenyesheje ko ibikenewe ari ugusubira kubaka ivyononekaye muri iyo ntara abanyapalestina batimuwe. Ivyatangajwe na Perezida wa Amerika Donald Trump bibaye indwi zibiri nyuma yuko amasezerano y'agahengwe acumbagira mu ntara ya Gaza apfunditswe hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Hagati aho kuva agarutse ku butegetsi, Perezida Trump yatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wo kugabanya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu. Akimara kurahira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize, yasinye iteka rishyiraho urwego rwihariye rwitwa DOGE, Department of Government Efficiency mu Cyongereza, rushinzwe kumugira inama ku buryo bwo kuvugurura imikorere n'imicungire ya guverinoma, abakozi bayo n'imari yayo, byose bigamije kugabanya abakozi n'imari guverinoma ikoresha. Abakozi amagana bamaze kwirukanwa cyangwa guhagarikwa ku kazi by'agateganyo. Abayobozi benshi bafungiwe ibiro na mudasobwa z'akazi. DOGE surwego rwa guverinoma kereka yiza kuba yarashyizweho n'itegeko rya Congress, inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Bamwe rero mu bahanga mu by'imicungire y'ibya leta bemeza ko irimo irenga ku nshingano zayo zo gufata aho kugira inama umukuru w'igihugu
ubwo igafata ibyemezo maze rero bagasanga ibyo ngibyo binyuranyije n'amategeko. Intumwa za rubanda bakomoka mu ishyaka ry'abademokarate ritavuga rumwe na Perezida Trump nabo baravuga bati Doge si urwego rwa kane rw'ubutegetsi. Naho sendika z'abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu nyine zatanze ibirego mu nkiko kugira ngo zibambire iyi migambi, ariko byibura abakozi 20,000 bavuga ko bashaka gusezera mu kazi hakiri kare. Guverinoma yo ku rwego rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite abakozi 2,200,000. Muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Perezida Trump nanone na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping barateganya kuganira kuri telefone mu minsi iri imbere ku kibazo cy'imisoro ku bicuruzwa bahahirana, ibihugu byombi bihahirana. Fidel Niyongabo. Perezida Trump yatangaje ko yafashe ingingo yo kuduza amatagisi ku bidandazwa Ubushinwa bushorera muri Amerika mu ntumbero yo kuremera ico gihugu kugira gifate ingingo zigenewe guhagarika ikiyayuramutwe ca fentanyl cinjira muri Amerika. Trump yavuze ko Ubushinwa ari ryo soko rikuru ry'ivyo abagurisha ibiyayuramutwe bo muri Mexique bakoresha mu guhingura fentanyl. Ingingo nshasha ya Perezida Donald Trump yo gutangisha amatagisi ku rugero rw'ibice 10% ku bidandazwa biturutse mu Bushinwa yagiye mu ngiro igihe cy'isaha 6 zo mwijoro ku munsi wa mbere w'indwi. Inyuma yaho gatoyi Ubushinwa bwaciye bufata ingingo yo gutangisha amatagisi ku rugero rw'ibice 15% ku bidandazwa bivuye muri Amerika bigizwe n'ibizuku n'umwuka utanga inguvu hamwe n'ibice 10% ku bitoro bidahinguye, imashini zikoreshwa mu burimyi n'ubwoko bw'imodoka bumwe bumwe. Amerika n'Ubushinwa ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi biri mu ntambara y'ubudandaji kuva mu mwaka wa 2018 igihe President Trump mu kiringo ciwe ca mbere yadugije akatari gaka amatagisi ku bidandazwa bituruka mu Bushinwa. Nico gihe Ubushinwa bwarafashe ingingo yo gusubiriza mu ndumane Amerika. Muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma yaho Perezida Trump atangarije ko akuye igihugu cye muri OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, mugenzi we wa Argentina Javier Milei nawe arashaka gukora nkawe no kumukurikiza. Fidel Niyongabo. Ingingo ya Perezida wa Argentine Javier Milei ikurikiye ingingo imeze nk'iyo iherutse gufatwa n'uwo bacuditse Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Trump yateye ikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryakuye Amerika mu ishyirahamwe OMS ku itariki 21 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ariko umunsi wiwe wa mbere mu mabanga yiwe ya Perezida. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Argentine Manuel Adorni yavuze ko ingingo y'ico gihugu yo kuva mu ishyirahamwe OMS ifatiye ku kutumvikana gukomeye n'iryo shirahamwe cyane kwibonekeje mu kiringo c'ikiza ca COVID-19. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Argentine Buenos Aires. Adorni yavuze ko ivyo ishirahamwe OMS ryasaba byo kubahirizwa ico gihe vyatumye imirimo ihagarara ku buryo bitari bwabe imbere yaho mu mateka y'isi. Adorni yongeye avuga ko ishirahamwe OMS ridafise ubwigenge kubera ibihugu bimwe bimwe biribwiriza ivyo ritegerezwa gukora. Yamara ntiyadomye urutoki kuri ivyo bihugu. Yavuze ko igihugu ciwe kitazorekurira ishirahamwe mpuzamakungu iryo ari ryo ryose kwivanga mu biraba igihugu ciwe harimwo n'ivyerekeye amagara y'abantu. Aya makuru murayumva kuri radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ari no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo, kuri YouTube na Facebook no ku zindi mbuga zose ni radio yacu VOA. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Sibomana Sylvain yatsembeye urukiko rukuru ko atigeze aba umuhuzabikorwa w'ishyaka Dalfa umurinzi rya Victoire Ingabire ritaremerwa mu mategeko. Ubushinjacyaha bumurega gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Paul Kagame ku bufatanye na Victoire Ingabire. Eric Bagirubusa araduhiye inkuru. Bwana Sylvain Sibomana ubushinjacyaha bufata nk'ukuri itsinda ry'abo bareganwa ni nawe burega ibyaha byinshi kuruta bagenzi be. Bumurega ibyaha 5 byo kugira nawo ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, mu gihe abandi 9 abo barega ibyaha 2 gusa. Sibomana basoreje bagenzi be mu kwiregura kimwe n'abamubanjirije yaburanye hakana ibyaha byose. Yakunze gushaka gutinda ku byemezo byafashwe mu iburanisha ry'ibanze mu rukiko rukuru rwamubwiye ko ibyo nta mwanya bifite mu rubanza mu mizi.
rwakunze kumwibutsa ko yagombye gukoresha umwanya yahawe akiregura kuko rwavugaga ko Sibomana yatandukiraga. Yavuze ko hari inenge zikomeye abona mu kirego cy'ubushinjacyaha gikubiyemo ibyaha mbumurega. Sibomana avuga ko ibimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho bumurega byabonetse mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yasobanuye ko ubugenzacyaha bwagiye kumusaka mu ijoro bumutwara inyandiko, telefone n'amafaranga atazi aho biherereye kugeza n'ubu ari nabwo bamufunze. Mu mahugurwa bakoze ubushinjacyaha buvuga ko yaragambiriye guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Sibomana yitwaga izina ry'irihimbano rya Grace. Yasobanuye ko igitabo bahuguweho cyitwa Blueprint for Revolution cy'umunyaserbia Sirija Popovic gikubiyemo amahugurwa ku gukemura impaka mu mahoro. Avuga ko ayo mahugurwa yayamenyeshejwe n'uwitwa Asumutu ba mu mahanga nawe bahuriye ku rubuga rwa Facebook. Sibomana nta kibazo abona muri ayo mahugurwa kuko yemeza ko akiga muri kaminuza i Butare yari yarayakozeho. Yavuze ko Boniface Nzabandora wemeje ko ariwe wasabye ayo mahugurwa ku busabe bwa Ingabire Victoire. Sibomana ataramaze igihe baziranye. Kuba bahugurwaga barakoreshaga amazina y'amahimbano, uregwa yemeje ko igitekerezo cyaturutse kuba bahuguraga. Yavuze ko ibyo ubushinjacyaha bumurega bitashoboka kuko bahuguwe ku gukemura amakimbirane nta uhutajwe. Urukiko rwakunze kumubwira ko ashaka gukwepa ibikorwa bigize ibyaha akarujyana mu bitari ngombwa. Yemeje ko yoherejeho bareganwa ubutumwa bwo kwitegura umunsi wahariwe umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza uzwi nka Ingabire Day. Umunyarwanda niyubahwe niyo nsanganyamatsiko Sibomana yari yahaye uwo munsi. Avuga ko bitagize icyaha kuko yaragamije guha imbaraga uwo munsi. Ikiswe operation Tinyuka udahungetwa ugahungeta yasobanuye ko itari igamije kibi. Yavuze ko kwari ukumenya uburenganzira nuko wabuharanira. Avuga ko abantu benshi bakora ikibi kubera ko bakoreshwa n'ubwoba. Umunyamategeko Gatera Gashabana afatiye ku nyito z'ibyaha asanga zidahura n'ibikorwa yabwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyagombye kuba kitakiriho. Yavuze ko nta bikorwa bitegura ibyaha bakoze. Ubushinjacyaha burega Sylvain Sibomana nk'umuhuzabikorwa w'ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, bukanashingira no ku kuba ari watumije bagenzi be mu mahugurwa. Uregwa n'umwunganira bagahakana ko atari umuhuzabikorwa w'iri shyaka. Bavuze ko Ingabire Victoire yarishinze mu 2019 nyuma yo kuva muri gereza. Bibutsa ko rishingwa Sibomana nawe yarafunzwe atari kuri bera umuhuzabikorwa ari muri gereza. Urukiko ruti niba atari umuhuzabikorwa yatumije amahugurwa nkande. Gashabana yasubije ko yatumije ku giti cye kandi ko bitagize icyaha. Yibukije ko umunyaserbia Popovic mu 2012 na 2022 yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, bityo ko ibikubiye mu gitabo cye nta kibazo byateza. Yavuze ko nibibaza bahugurwaga bagarutseho nk'ibyo kwimura abantu nta ngurane, iby'imisoro, iby'abazunguzayi bahohoterwaga n'ibindi byariho ariko ko byakemutse. Yavuze ko ibyo babivugiraga mu nama itagamije gukurura amacakubiri cyangwa intambara kuko batangaga ibitekerezo gusa. Gashabana yabwiye urukiko ko abizihiza Ingabire Day bijyanye n'ubwisanzure kubiyumvamo umunyapolitiki Ingabire Victoire. Yagarutse kuri Boniface Nzabandora wemeza ko ariwe wasabye amahugurwa nk'uwari uhagarariye ishyaka Darufa umurinzi mu gace k'iburasirazuba. Yarangiza agafata iya mbere ashyira ubugenzacyaha amajwi yafashe bagenzi be batabizi. Akibazwa niba yafatwa nk'umutangamakuru cyangwa nk'umutangabuhamya kandi ariwe nyirabayazana w'iki kirego. Maître Gashabana yasoje asaba urukiko ko rwazemeza ko ibimenyetso bigize ikirego rutabishingiraho ruhamya Sibomana ibyaha. Biteganijwe ko kuri uyu wa kane Boniface Nzabandora azatambuka imbere y'urukiko agahatwa ibibazo. Igikomejwe kwibazwa na bamwe mu bakurikirana urubanza ni uburyo uyu wari uhagarariye ishyaka Darufa umurinzi mu burasirazuba yafashe amajwi bagenzi be batabizi mu mahugurwa akayashyikiriza inzego z'umutekano akaba yidegembya abandi bafunze. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika noneho tujye hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bamwe mu bagenzi bakora ingendo hagati y'umujyi wa Uvira wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo na Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi bamara amasaha menshi mu muhanda bitewe n'ubwinshi bw'imodokari z'abarundi zijya gushakisha igitoro muri Kongo. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo wagiye kureba uko byifashe Kavimvira. Yaba bagenzi bava Bujumbura bagana Uvira cyangwa bava mu Burundi bagana mu mujyi wa Bukavu twasanze Kavimvira bose bahuriza ku kintu kimwe, ubwinshi bw'imodokari z'abarundi ziri kuja bukaguza gushakira igitoro muri Kongo zituma birirwa mu muhanda abandi bakarara mu nzira. Tugera ku mupaka wa Gatumba twasanze imodokari zibarirwa mu magana zari zitonze imirongo iva Gatumba kugera imbere y'umupaka wa Kavimvira. Bamwe mu bashoferi bari mu modokari, abagenzi bari bazirimo bari bazivuyemo bagenda n'amaguru, bamwe bari bicaye imbere y'umupaka wa Kongo, muri bo bazanya n'indi modokari zabazanye zitarashika. Nduwayo Aimable
akoresha ishyirahamwe ritwara abagenzi mu muhanda wa Bujumbura Bukavu. Avugana n'ijwi rya Amerika, yasabye leta ya Kongo n'iy'u Burundi gukemura iki kibazo cy'ibitoro kugira ngo imirimo yabo ntikomeze kudindira. Rufise ikibazo c'abantu bava i Burundi baza kunwa igitoro muri Kongo, bica bituma ducererwa gushikana abantu iyo baja i Bukavu. Rero turasaba ko bo mu Burundi batobura igitoro, kote y'u Burundi no muri Kongo bashireho umustari w'ama agence n'umustari w'abaza kunwa muri Kongo, ibarabara ryuguruke twebwe dukore, kandi tudutwaye abasafiri bagiye kure cyane. Akazi kanyu karafa cyane, sigupfa karononekaye karaheze. Magurutse Burundi 6 nza gushika ngaha mu Nsanze isaha 4, umupaka wa Kongo hariya wugara isaha 9 simba nkijabutse. Abakeyo cyese ako barara nibagira ingufu, haba umustari wabaja kunywa igitoro, habe n'umustari wabagenda. Uyu mushoferi utwara imodokari mu bwoko bwa Probox wavuye mu Burundi aza gushakira igitoro muri Kongo, wagaragaza yuko hari igihe bamara amasaha 5 mu muhanda kubera ubwinshi bw'ibinyabiziga biza kumwishereza muri Uvira. Vuye Bujumbura 11 z'igitondo ninjiye muri Kongo saa 5:45. Ubundanyoye ibitoro ngo masohoke urabona ko nkiri muri ambutiyaje no. Bibatwara igihe kingana iki kugira ngo muve Burundi mugere muri Kongo? Mwakoresha igihe kingana gutari kuva bimeze gute? Biratwara amasaha 7 nke 6:30 gadusubire mu mirimo yacu. Dusaba ko leta yo dutunganeza twaronka bitoro nkuko abandi babironka, murako mu kindi gihugu vyoroshe kuronka. Bamwe mu bagenzi barimo abagana mu mujyi wa Bukavu twasanze Kavivira bavuga yuko barara mu nzira kubera iki kibazo cy'imodokari nyinshi, kuko bajya kugera Kamanyura cyangwa ku mupaka w'Urusizi rwa mbere wafunzwe. Ingaruka nyinshi cyane, dushobora kurara mu muhanda twari tuzi yuko turari Bukavu, ubu ndabona ko turara Kamanyura cyangwa Cyangugu. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato nawe yagendereye umupaka wa Gatumba na Kavimvira yasabye zimwe mu nzego zikorera kuri uwo mupaka wa Kavimvira ureka guhohotera abashoferi b'Abarundi babasaba amafaranga menshi, kuko bituma imodokari nyinshi zihagarara mu muhanda. Sasa jambo moja tu tuliona kwamba gari ni nyingi zinapokuja, twabonye imodokari ziza ari nyinshi cyane, kandi iyo zije haba ambutiyaje, kandi twasabye yuko hazayinjira nk'imodokari 100 ku munsi, kandi twasabye yuko hasigara serivisi imwe yishuza amafaranga, kuko nyinshi muri za serivisi zishuza amafaranga Abarundi kizibaye na kitansi. Nubwo aba bashoferi n'abagenzi binubira iyambutiyaje yatewe n'ubwinshi bw'imodokari, bamwe mu bacuruzi ba lisanse bari Kavimvira bavuga yuko uyu murimo bakora aho bakuye mu bukene, kuko ku munsi hari abagurisha amabido y'ibitoro 50 aha Kavimvira ku muhanda. Twasanze bamwe bafite amabido n'ibicupa byuzuye za lisanse. Aba baturage bavana igitoro kuri za station ziri muri Uvira bakakigurishiriza Kavimvira. Twara abasinistre twaratewe n'amazi, nyuma yaho essence tumaze kubona akazi ka essence twaraje abantu benshi bapanze amazu, ubundi abandi babona ibyo bishurira abana, ndetse ubuzima bwagiye buhindukaho buke bivanye n'ukuntu bwari bumeze mbere. Umunsi bwanyije particulier icuruza nk'amabido 200, hariho abacuruza 50 agashira essence. Ibitoro rimwe nangahe muri gurisha ngahe? Turirangura mu bihumbi 67 by'amakongomani, n'igihumbi kimwe cya motari ka 268, twagurisha muri sano nanti y'amarundi 190. Hashize umwaka urenga inyinshi mu modokari z'Abarundi ziza gushakira igitoro muri Uvira bitewe nuko muri icyo gihugu hari ubukene bwa lisanse. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ashaka ko Amerika ifata intara ya Gaza. Yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu ngoro y'umukuru w'igihugu hano i Washington White House ejo kuwa kabiri. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ibi Perezida Donald Trump yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku mugoroba w'uyu wa kabiri ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Aho umukuru wa Amerika yagize ati, Amerika izigarurira umuhora wa Gaza kandi natwe tuzayikoramo akazi keza. Bwana Trump yavuze ko ashaka guteza imbere aka karere akakaremamo icyo yise ahantu nyaburanga hahebuje ahandi mu burasirazuba bwo hagati. Ati, buri wese twaganiriye akunze iki gitekerezo cya Amerika cyo gufata buriya butaka tukabuteza imbere, tugahanga ibihumbi by'imirimo, ibintu bizahahindura neza cyane.
Netanyahu yavuze ko imwe mu ntego nyamukuru z'intambara ye ari ugukora ibishoboka byose ku buryo Hamas itazongera guteza akaga kuri Isiraheli ukundi. Icyakora avuga ko Trump ibintu arimo kubishyira ku rundi rwego rwo hejuru cyane. Bwana Netanyahu yashimagije Trump yise umuperezida w'inshuti ya mbere ikomeye Isiraheli yagize. Aha yagize ati, narabivuze na mbere kandi mbisubiyemo, uri inshuti ya mbere ikomeye Isiraheli yagize muri White House. Trump ntiyatanze ibisobanuro birambuye ku buryo ateganya kugenzuramo aka karere kagizwe ubushingwe n'intambara ihamaze amezi 15, ariko ntiyanahakanye ibyo kuhohereza ingabo za Amerika. Yavuze ko nabyo nibiba ngombwa bizakorwa. Ibyatangajwe na Perezida Trump birerekana impinduka zikomeye cyane ku byo yanengaga by'uruhare rwa Amerika mu ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati. Abona uku gufata mu minwe by'igihe kirekire kwa Gaza na Amerika byazana ituze rirama muri iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati, ndetse wenda no mu burasirazuba bwo hagati bwose. Yavuze ko iki atari icyemezo cyafashwe mu buryo bworoshye. Icyakora ibiganiro byose byerekeza ku kwimurwa byanze bikunze bizarwanywa cyane n'abanyapalestina, aho ibihumbi magana muri bo bavanywe mu byabo mu cyitwa Isiraheli uyu munsi wa none. Bwa mbere mu ntambara yo mu 1948 y'ishingwa rya Isiraheli, na nyuma yaho mu 1967 mu kwigarurirwa kwa Cisjordania n'umuhora wa Gaza bikozwe na Isiraheli, ibihumbi byinshi by'abanyapalestina bavanywe mu byabo. Kuri ubu muri Gaza habarurwa abantu 2.1 miliyoni nk'uko bitangazwa na Loni. Umuryango w'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibihugu bya Misiri, Yorodaniya, Arabia Saudite, Emirati Ziyunze z'Abarabu, Katari hamwe n'ubutegetsi bwa Palestina mu ntangiriro z'uku kwezi basohoye itangazo bahuriyeho bamagana umugambi wa Trump wo kwimura abanyapalestina. Ibihugu byaburiye ko gahunda nk'izo zibangamiye umutekano w'akarere ndetse zikaba zatuma intambara irushaho kwaguka kandi zinabangamiye amahoro n'imibanire myiza hagati y'abagatuye. Ntibirasobanuka uburyo kwigarurira Gaza bihura n'umugambi Trump ubwe yitangarije wo kwagura amasezerano ya Abraham ngo hinjizwemo n'ubutegetsi bwa Riyadh. Trump mu 2020 muri manda ye ya mbere niwe wafashije mu kugera kuri aya masezerano yagaruye mu buryo imibanire ya Isiraheli n'ibihugu bine by'Abarabu. Icyakora Arabia Saudite yihutiye gusubiza ku byatangajwe na Trump kuri Gaza, ivuga ko itazagirana imibanire mu bya diplomasi na Isiraheli hatabayeho ishingwa rya leta yemewe ya Palestina, kandi ko aho iki gihugu gihagaze hatagibwaho impaka. Mu gitondo cy'uyu wa kabiri aganira n'abanyamakuru kuri White House, Steve Witkoff, intumwa ya Amerika mu burasirazuba bwo hagati, yavuze ko ubutegetsi buteganya kongera kuganira kuri bimwe mu bigize amasezerano y'agahenge yatangiye kubahirizwa ku itariki ya 19 y'ukwa mbere. Ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'uko Perezida Trump arahirira gutangira inshingano. Iyi ntumwa ya Amerika yagize iti, kimwe mu biteje ikibazo ni uko bwa mbere atari amasezerano meza cyane yasinywe, ntiyagizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Trump. Ntacyo twajyaga kubikoraho. Ubu turimo gukorera ku nyandiko y'ibiyagize, nibwo turimo gutahura ibintu. Bwana Steve Witkoff yashimangiye igitekerezo cya Trump cyo kwimura abanyapalestina, avuga ko gahunda y'imyaka 5 yo kongera kubaka Gaza nk'uko bikubiye mu cyiciro cya 3 cy'amasezerano mu by'ukuri dashoboka. Ahmed Fouad Al-Khatib, umushakashatsi mukuru mu kigo Atlantic Council, avuga ko ugutsimbarara kwa Trump ku kwimura abanyapalestina bishobora kugaragaza inyota yo kongera kuganira ku masezerano y'agahenge, cyane cyane ku cyiciro cyayo cya kabiri. Uyu mushakashatsi aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati, intego ishobora kuba ari uguhatira umutwe wa Hamas guhitamo hagati yo kureka ku bushake kugenzura Gaza cyangwa kuva muri uyu muhora, niba uyu mutwe wifuza ko Isiraheli hava cyangwa ikongera kuhubaka, cyangwa se uyu mutwe ukisanga abaturage bose bahavanywe ku gahato nubwo ko ibyo bizashyirwa mu ngiro bitazwi. Uguhura kwa Perezida Trump na Netanyahu kuje mu bihe by'ingenzi cyane kuri uyu mutegetsi wa Isiraheli ubu uri ku gitutu cyabo mu ihuriro ry'amashyaka rye ngo arangize aka gahenge. Bwana Netanyahu kandi ari ku gitutu cya rubanda banyotewe n'uko imirwano yarangira bakabona irekurwa ry'abasigaye ku bajyanywe bunyago na Hamas. Jonathan Reinhold, umukuru w'ishami ryigisha amasomo ya politiki kuri kaminuza ya Bar-Ilan, avuga ko Trump na Netanyahu bose bahuriye ku ntego imwe yo kurangiza ubutegetsi bwa Hamas muri Gaza no kugarura abanya-Isiraheli basigaye ku bari bajyanywe bunyago nka kimwe mu bigize amasezerano y'agahenge. Temistokle Mutijima, urakoze nyine kuri iyi nkuru yo kuvuga ko Perezida Trump ashaka ko Amerika yigarurira intara ya Gaza yo muri Palestina. Ubwo rero abantu ntabwo babibona kimwe nk'uko babivuze.
mu by'umwihariko mu batabona uko byakorwa harimo Frank Mwine, inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga na politiki. Mbese asanga bitanashoboka kubera ko nk'uko bivuga abanyapalestina n'abarabu bose babyamagana kandi nta n'icyemeza ko n'abanyamerika babyemera. Twaganiriye mu kanya gashize. Nta gihugu kigarura ikindi, wenda wavuga uti Gaza ntabwo ari igihugu cyemewe mu mategeko mpuzamahanga, ariko iyo urebye Amerika nayo nk'igihugu ntishobora kugenda igafata Gaza ngo yitware gutyo, ntibishoboka, biragoye cyane. kandi narebye muri politike ubona ibihugu by'abarabu byose byamaganye icyo gitekerezo. Nasomaga mu kanya n'abagaza ubwabo baravuga ngo aha ni ahacu, tuzagwa hano, ntabwo twagomba guhindura, nta muntu ushobora kudutwara. Urumva rero umuntu yakwibaza se Trump azakoresha irihe tegeko? Ese n'abanyamerika ubwo barabishyigikiye kuba gishobora kuba ari byiza cya Trump, ariko Amerika bwe ntabwo itegekwa n'umuperezida gusa, itegekwa na Congress, itegekwa na politike y'igihugu n'ibindi byose. So ugasanga agiye nkabibonamo ko bigoranye cyane kuvuga ko icyo kintu yagikora, kuko bashyigikiye ari ibihugu by'akarere ntabwo bishobora kwishyigikira igitekerezo. Ariko mu rwego rwa gisirikare tuvuge afatanyije na Israeli, nk'uko na minisitiri w'intebe Netanyahu yabivuze ati turashaka gufata Gaza tukayigarurira, bafatanyije se ntibyakunda? Imbaraga burya Thomas ushobora kuyikoresha mu imbaraga, ariko wibuke ko na politiki ari ngombwa, imbaraga gusa zagizwe ntabwo zihagije. kandi wibuke ko na Gaza ubundi Gaza Israeli yari yarayigaruriye muri ya ntambara ya 1967 ngira ngo cyangwa 1973, kimwe muri ibyo ngibyo, kuko yari cyari igice cya Misiri ariyo y'Egypte. ubu ngubu irayigarurira, ngira ngo uzi byagiye biba ku buryo banahavuye ejo bundi bitewe n'ubundi n'ibibazo bya politiki. nyabona 2006 Ariel Sharon icyo gihe wari perezida minisitiri w'intebe wa Israel arahava. ugasanga rero mu rwego rwa politiki biragoye, wenda mu gisirikare, ariko uvuga ko igisirikare buriya gikora ibintu by'agateganyo, ntabwo ari ibintu birambye. icyo gibazo cya politiki cya Gaza ntabwo ushobora gukemurwa na gisirikare nk'uko wumva. buriya na politiki y'Israel urayizi, Benjamin navaho hazaza n'undi wundi afata ikindi cyemezo. biragoye cyane mu rwego rwa politiki. gisirikare gashoboka, ariko nta kanya gatoya. Biramutse bibaye n'ako kanya gatoya, ubona ingaruka zabo izihe? kuko abanyapalestina bavamo se mu karere byagenda gute? icyo ni ikibazo buri muntu wese yibaza, kuko kugira ngo uvuge ngo wafata abantu none se niba bari bafashe Afghanistan bavuyeyo. urumva rero mu rwego rwa gisirikare na Israel ubwayo, Gaza ubwayo ntabwo yigeze yifata ariko ntabwo yigeze yigarura Gaza yose. kandi mu rwego rwa politiki n'ubundi abarabu bose ntabwo bashyicyo n'icyo. ikindi abantu Gaza ifite hafi abantu miliyoni 2 z'abaturage, abo uzabashyira hehe n'ujya gukoresha gisirikare kandi batakwemera? uzajya mu inyeshyamba zitangiye n'ubundi abantu bo gupfa, ubone n'ubundi politike iyo ngiyo ya Trump inaniranye, kuko ntabishyikiwe n'abaturage ba Israel b'Abapalestina, ntabishyikiwe n'abaturage b'akarere b'ibihugu by'abarabu, n'abanyamerika ubwabo n'abayisirayeli ubwabo wasanga arabavuga bati ntibishoboka kuko bigeze biba birananirana. Minisitiri w'intebe Netanyahu wa Israel ndetse na Perezida Trump nawe yabisubiyemo bajya muri za Yordania cyangwa se na Misiri, mbese bakava muri Gaza bakagenda muri ibyo bihugu bindi, niko bavuze. Kubivuga ni kubikora ni ibintu bitandukanye, kuko reka ngo mugere abantu miliyoni 2 ni cyo gihugu kizemera kubatwara. Jordan kizabatwara ntizabemera, kuko unarebye muri Jordan ubwayo Abapalestina nabo ni benshi cyane, ku buryo abateze nabo umutekano mukeya. muri Lebanon nuko, muri Syria nuko, none ni ikihe gihugu kizemera gutwara abantu kugira ngo bave mu gihugu cyabo? wakongera guteza ikindi kibazo ahubwo ku kibazo cyo gukemura cyabo, kuko baravuga bati mwumvikane, ibyo bita two state solution. State solution ebyiri ni Israel na Palestina bituranye bibana mu mahoro. Frank Mwine ndagushimiye cyane. Namwe murakoze cyane. Frank Mwine rero yavugaga kuri iki cyemezo, kuko ni icyemezo Perezida Trump yarabivuze ejo ati Amerika izafata Gaza hanyuma iyitunganye, iyigarurire iyitunganye. Nibyo rero twaganiraga mu kanya.
hanyuma rero mukaba mwumvise yuko n'abayobozi b'ibihugu bimwe na bimwe kandi binakomeye by'abarabu nka Misiri na Yorodaniya nabo bamagana uyu mugambi wa President Trump. Maze rero banywanye bijwi ry'Amerika mbashimiye ko muri bamudatenguha, mbifurije umugoroba mwiza, murakarama.